Nō reire TV, kua kite nei tātou i te tōtarawahi ruatanga o etahi kaunihera ārohe i tēnei rautaki nei, he pērā nō hoki etahi hapū i roto i ngā rohe. Ko te tiriti o Waitangi te tūwā papa mō tēnei rautaki. Engari hei tā ngā hapū o whangārei, neke atu i te whitu ngā hapū o te rohe. Nō reire e kore te katoa e whai wāhi ki te tēpū whiriwhiri. Aneira Aharata Brown. Ko te mana ki te wai ki roto o whāngarei te terenga prāwa nei kei te tihi o Māharahara. We believe we are better off under this situation than what we would be if we were to join Entity A, for example. Ko Deloraine Armstrong hoki tētahi o ngā māngai Māori i runga i te komiti whakawhanake whanaungatanga me te kaunihera o Whangarei, ko Kārearea te ingoa. Auckland Council will have the lion's share of hapū seats, so 5 there, 4 up here, for example. So there's still going to be an imbalance in how decisions are made and whose needs are going to be prioritised. Ko te uriroro i ngā kaitiaki o te puna o Poroti, kei roto hoki i te rohe o te kaunihera o Whangarei. Hei tā tēnei uri, no mai rā no ngā mana tū, e huri taringa turi atu ana ki ngā hapū. E mamai ana te ngāka o taku hapū, i runga i te o tātou mōheotanga ka haere mai te kaunihera. Ia tau, mai rā no e tāhaingia tamato nei wai. Hei tā Armstrong ko te mate kē ka mahue ki muri ko ngā hapū kei ngā wāhi rarahi engari he toko iti te toko maha. The largest whenua Māori blocks in the Whangarei district are my own in Pipiwai and in the Mangakahia. And an equitable influence for us in here in Taitokero, that remains to be seen. But on the numbers only, potentially, it's an imbalance. Ngā Māori e noho mai I roto I ngā tēpu o rātou, haere mai ki te tangata marunga I te whenua. E noho I te whenua ki te kōrero. Tūturu mō ngā māngai a hapū nei ko te āhua nei. Ka hore te rautaki o ngā wai e toru hou, e pai ake ana ki tō te rautaki wai o te wā. Harata Brown, Te Kariri.